gani za tumaini katika dunia hii? Usimame useme na watu wote neno lake Mwokozi. Uwe na ujasiri usiogope, uambie dhambi zao na makosa yao yote wayajue, hukumu inakuja. Kuna habari gani za tumaini katika dunia hii? Usimame useme na watu wote neno lake Mwokozi. Uwe na ujasiri usiogope, uambie dhambi zao na makosa yao yote wayajue, hukumu inakuja. Nena habari za nyumbani, habari za Mungu wangu, habari za ukombozi wangu, hukumu inakuja. Uwajulishe watu wote wajue maneno hayo, usisahau kuwaeleza, hukumu inakuja. Nena habari za nyumbani, habari za Mungu wangu, habari za ukombozi wangu, hukumu inakuja. Uwajulishe watu wote wajue maneno hayo, usisahau kuwaeleza, hukumu inakuja. Watu wengi wamekwisha hangaika kwenda huku na kule, wakitafuta faraja, amani, bado hawajapata. Mjumbe wa Mungu ukae tayari, waonyeshe watu hao, yawezekana wote mmoja wao akapata wokovu. Watu wengi wamekwisha hangaika kwenda huku na kule, wakitafuta faraja, amani, bado hawajapata. Mjumbe wa Mungu ukae tayari, waonyeshe watu hao, yawezekana wote mmoja wao akapata wokovu. Nena habari za nyumbani, habari za Mungu wangu, habari za ukombozi wangu, hukumu inakuja. Uwajulishe watu wote wajue maneno hayo, usisahau kuwaeleza, hukumu inakuja. Nena habari za nyumbani, habari za Mungu wangu, habari za ukombozi wangu, hukumu inakuja. Uwajulishe watu wote wajue maneno hayo, usisahau kuwaeleza, hukumu inakuja. Nena habari za nyumbani, habari za Mungu wangu, habari za ukombozi wangu, hukumu inakuja. Uwajulishe watu wote wajue maneno hayo, usisahau kuwaeleza, hukumu inakuja. Nena habari za nyumbani, habari za Mungu wangu,
habari za ukombozi wangu, hukumu inakuja. Uwajulishe watu wote wajue maneno hayo.